Leerpapiere Afrikaans, first additional language. Hello guys, let's start learning. Alright, we start with the alphabet, die alphabet. Let's sound the alphabet. Kom ons klank die alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So when we write words in the alphabetical order, we look which word starts first. So we look at the letter and then we look at the alphabet. And you go with your finger through the alphabet to see which word starts first. Watter woordjie begin eerste. Then tenses, tydsvorm, the present, the future and the past. Verlede tyd, so the past tense, it already happened. Dit het reeds gebeur. As dit gebeur het, dan sê ons ge en het. Teenwoordige tyd, so it is the present, like that every day is a present. So vandag nou is 'n geskenk. So dit gebeur nou, it happens now. Toekomende tyd, future tense, so it's going to happen. So dan sal ons sal voeg. So dit gaan nog gebeur. It's going to happen tomorrow, next year, next month. Kom ons kyk bietjie na die sinne. So ons begin met teenwoordige tyd. So we start with the present. So kom ons lees dit gou-gou. Ek eet brood, die hond blaf, mamma drink tee. Then we're going to the past tense, verlede tyd. Ek het brood geëet. Die hond het geblaf. Mamma het tee gedrink. Then we are going to the future, toekomende tyd. Ek sal brood eet. Die hond sal blaf. Mamma sal tee drink. So it's things that going still to happen. It's going to happen. Goed, meervoude, plurals. Meervoude is meer as een, so more than one. So let's start with a fat, short soldier. Dit is klanke soos a, e, o, e. So it's the sounds, the short sounds. A, e, o, e. Hulle is dapper, maar omdat hulle kort is, kry hulle 2 gewere. So it sounds that is short, and then we have to help them. We have to give them 2 guns. So as jy gaan sê, nou maar sê, soos kat, you hear there's only one vowel. You're going to give him a friend to help him fight. So dan gaan jy sê kat, te. Goed, let's go to the twinsies. Alright, that is the 2, that's the long vowels. Dit is die lang klanke. A, E, O, E. As daar bomme is, hardloop soldaatjies weg, kamp toe, en dan kry sy maatjie geweer en effe medisyne. So his friend is gonna get a helper to help him fight. So that is words soos bome. The one word's running away, but it's getting a e at the end. Dan gaan ons na die siek soldier toe. We are going to the sick soldier. En dit is klankies soos oe, eeu, ou, ei, i, oi, oei, ai, ei. Daai bly by die kamp. So they stay at the camp. So hulle kry net 'n e en 'n s by. Goed, so kom ons kyk bietjie na voorbeelde. Goed, so in your learning papers, you have this table on the paper. So kom ons kyk gou-gou. Soos kind word kinders. Vlinder, vlinders. Kleur, kleure. Tafel, tafels. Emmer, emmers. Plaas, plase. Kyk hoe die een soldaatjie weghardloop. So look here. So the soldier ran away. We did give him a e by. Bome, vere. So teken, tekens. Lip, lippe. Vis,
visse, kat, katte, pen, penne, vrou, vroue, wolf, wolwe. So die F daar word 'n W. Golf, golwe, stoof, stowe. Studie, studies. So look at the spelling of the words, that is gonna count. Goed, syllables. Letter, grepe. So that is when I divide my words up. That is when I sound the words like water, lekker, tamatie. Woorde wat kort is, so words that is short, soos hond, kan jy nie opbreek nie. You cannot break it up. So lettergrepe daaraan hoe woorde verdeel word. So syllables shows you how words, how we can break up words. Goed. Sinsoorte, types of sentences. So begin jou sinne altyd met 'n hoofletter. Always start your sentence with a capital letter. Names of places and people's names, that always starts with a capital letter. So name van plekke en mense begin altyd met 'n hoofletter. Dae van die week en maande begin met hoofletters. So days of the week and months of the year, it always starts with a capital letter. When we end our sentence, you put a full stop. So eindig jou sinne met 'n punt. So then you get your types of sentences. 'n vraagsin, that is a question. So waarheen gaan jy vanaand? Do you see the question? I ask something. 'n uitroepsin is when you are happy, or when you are scared, or when you are angry. Soos, Eina, stop, help. That is a question, that is an exclamation mark. 'n stelsin, you say it is how it is. Soos, die hond slaap buite in die hok. So it is a point that you're making, but it's true. Soos, my hond blaf, a dog barks, so it's true. Dit kry 'n full stop, 'n punt. Dan 'n bevelsin. So 'n bevelsin kan jy met 'n punt skryf, of jy kan met 'n uitroepteken skryf. So you can write it with a full stop, or sometimes it gets a exclamation mark. Maar hierdie sin sê nou, bly nou stil. Goed, so that is your types of sentences. Goed, dan kry ons klinkers, our vowels, vokale, and we've got a, a e, a e, a o, en a e. Arme ek is oupa uil. Remember, vowels has only 5. A, e, o, e. Synonyms. So synonyms is mos the same meaning, like pretty, beautiful, a gift, a present, happy, joyful. So 'n synonym is 'n woord wat dieselfde of amper dieselfde beteken. So it's a word that has the same meaning. Goed. So leer hierdie, you have to learn. Mooi is pragtig. Meisie is dogter. Nou, dadelik. Baie, klomp. Verniet, gratis. Werk, beroep. Gesin, familie. Antonyms. Antonyms is the opposite. So it has the opposite meaning. Antonieme is 'n woord met die teenoorgestelde betekenis. Soos oop, toe, eerste, laaste. Dag, nag. Mooi, lelik. Swak, sterk. Begin, einde. Vriendelik, nors, lag, huil. Verkleining. Dit is om te wys iets is klein. So verkleining, so it's to show that something is small. So kat, katjie, perd, perdjie, hond, hondjie. Voet, voetjie. Blom, blommetjie. Wang, wangetjie. Slang, slangetjie. Vlam, vlammetjie. Please look at the spelling of the words. Kyk na die spelwoorde. So make sure when you learn the verkleining that you
writing it out so that you can remember how to write it and how the spelling must look like. Goed, virk, virkie, bak, bakkie, park, parkie. Boom, boompie, arm, armpie, knip, knippie, soom, soompie, aap, aapie, skaap, skaapie, skulp, skulpie, fiets, fietsie. So kyk na die spelling. Voegwoorde, so conjunction. 'n Voegwoord verbind twee sinne met mekaar. So a conjunction is when you make two sentences one. So Jannie maak sy skoene skoon, dit is vuil. So then we put a word like want to make it one. So Jannie maak sy skoene skoon, want dit is vuil. Ben wil graag buite speel, dit reën buite. Ben wil graag buite speel, maar dit reën buite. Voorsetsels, prepositions. 'n Voorsetsel is 'n klein woordjie wat gewoonlik die vraag waar of waarheen antwoord. So preposition is to show you where the thing is. So ma hen sit op die nes. Die boom staan langs die huis, nie voor die huis nie. Hy klim met die trappe op. Sy skop die eier uit die nes. Die stoel staan onder die tafel. Die skildery hang teen die muur. Goed, so kom ons doen gou die volgende saam. So, waar staan die zebra? Where does the zebra stand? Op. Number 2, waar staan die zebra? Langs. Nummer 3, hy staan voor die tafel. 4, agter die tafel. Hy staan onder die tafel. En nummer 6, hy is tussen die tafel. So kyk na die spelling. Please look at the spelling of the words. Goed, voornaamwoorde, pronouns. Wat is 'n voornaamwoord? So what is a pronouns? 'n Voornaamwoord is 'n woord wat 'n plekhouer is. So it shows you, this is my pen. This is your bicycle. The table belongs to the school. The teacher has a car, the car belongs to her. Goed, so dit het gewoonlik hierdie hy, jy, ons, sy, hulle, julle, ek, u, hom, haar, my, jou. So it shows you who does the thing belongs to. Goed, die potlood is my potlood, dit is myne. Ek hou van die potlood. Goed, so jy kry 'n besittelike voornaamwoord en jy kry 'n persoonlike voornaamwoord. So die besittelike voornaam is wanneer ek sê dit is myne. This is mine. En dan 'n persoonlike voornaamwoord, dit is gewoonlik soos dit staan in die plek van 'n naam of 'n persoon, soos ek het 'n appel. Die man ken sy naam of die man ken jou. Goed, julle moet lekker leer en starte met die eksamen. So good luck with the exams and study hard. You can do it.